suara musik krungungne asih suram-suram lampu nambahe syahdu Salam saya Selwan Dok Mirna Aromi Mas Yogi sayang Wairus Studio Production Winda Lovers Official Adi Putrawan Sepisan pernah kula kenalan ketemu lagi waktu mlaku dewekan wong lanang ganteng ora kejagan age wadon sing padake danan pantes pisan yen dadi rebutan langsung ucap mupai janji ketemu ning doang tambi hati kerasa langsung jatuh cinta waktu pertama pandangan mata Dok Mirna Aromi Mas Yogi jaluk diterima ing doang mami sing dadi saksi kulane gelem urip batu nembe ngalani waktu wingi langsung ucap kepanjen janji ketemu ning doang tambi hati kerasa langsung jatuh waktu pertama pandangan mata Wong
jaluk pitina